इमा कैथेल की बेसमेंट मथंगी थादगी गाड़ी पार्किंग थंबगा लोइनना कैथेल अनि ओवर ब्रिज न समजिल्लगनी हाइना महूत मिनिस्टर जे श्याम कुमार न फोंदोखरे IOC ने ई टेंडर तौबगी पथाप सेमदो हाइब डिमांड दा ट्रांसपोर्टर सिंह थाउ सिंह बलेपखरे मिनिस्टर कराम श्याम न ट्रांसपोर्टर सिंह की डिमांड मरम सादे हाइखरे कांग्रेस पार्टी थबक लैतबना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तंगाउदुना लैरे हाइना बीजेपी की प्रेसिडेंट बाबानंदन मराल सीखरे अमदी मणिपुर का एग्जीबिशन फुटबॉल मैच सानगदब मंडले फुटबॉल टीम इम्फाल थुंगलखरे खुरमजरी मिदेंग ताबिरब सिंह ताराम नोक्सरी पाव संदोक नपिजरी ख्वाइरंबन कैथेल की मखा थंबा बेसमेंट गाड़ी पार्किंग मथंग थादगी ओइबगा लोइनना थंगनरिबा कैथेल अनि समननबा ओवर ब्रिज थारगनी हाइना महूत मिनिस्टर जे श्याम कुमार फोंदोखरे ngasi nungtil pung mari rom tabada ima leimarel sidabi कैथेल की बेसमेंट दा आइसक्रीम थंबा बेंडर अमा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तगी मै हौखिबा थौदोक यंगसिनबा लाखिबदा मिनिस्टर ना वाफम मसि फोंदोखिबनी मतम साना फायर सर्विस तमदि पुलिस ना मै एदु कलहौबदगी अमांगा ता थोखौद्रे मिनिस्टर ना पाउमी सिंगदा हौजे कैथेल सेमजिन साजलिबा से लोइशिंदुना फेब्रुआरी की तांग 19 दा इमा सिंगदा खुसिनरगनी इम्फाल सिटी बु तरु तनानबा सिटी अमा चही चुप्पा ओहेन्ना बा कैथेल फमलिबा अमदि दुकान फमलिबा सिंगना होनाबियु ख्वाइरंबन कैथेल लुना ना थंबदा मखोगी अचौबा थौदांग लई दुकान फमलिबा सिंगना दुकान ममांगदा मतिक चाबा डस्टबिन थमद्रबदी हाना खंगहनबा तौदना लाइसेंस ककनबा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा खंगहनख्रे हाइखी फाल इमा मार्केट की कोई मखादा कोई मई होरपा मई होतना कोई मई साकरे बरफ सुंबगी आतारे मागी तो आइसक्रीम की तो सुंबगी केनो तो जेक तो कनेक्शन दु तौबकांदा ओवरलोड होइदना द सोसाइटी की थोथोक बजाने अदो लोइना बक सी खुदों थीबदी वो होद्रे लेबा बेसमेंट की लेबा मफम अहुम जी कोई केनो पार्किंग on थोकांदा इथेल अजी अमगा सी फाउंडर मथक तो कोई फुल ब्रिज अमजो कोई कनेक्शन सेमर याम थुबदा स्मार्ट सिटी की मखादा तो 22 फेब्रुआरी दा कोई सिगी कैथेल जी इमाजिन सिनगदबने अदुगी ममांग से कोई अंदर पार्किंग लोइना कोई होनगन सरप्राइज विजिट नम तौरका डस्टबिन थमदब दुकान सिंग दो अदुदी डस्टबिन थमन दुकान ममांग द मोल मग दुकान खुतक तो शट डाउन तौनी विदाउट एनी वार्निंग अमरोमदा ख्वाइरंबन कैथेल सिनफम अमदि सक्तम कनबल्लुक की वाइस प्रेसिडेंट मंगीना कैथेल अहुम की फिबम हेना लुना ना थंबियु मतिक चाना सेंगदोकपी दे हाइना पेंदबा फोंदोखी मखादा गोदाम थमीबा खोलिबजे नुना लाना थमनजी यामनो मोलंग खोनंगुमजी याम तोइना छेंगबो खोपदा म्युनिसिपालिटी दा जे खोइन हाइजबो अदुका बतिक म्युनिसिपालिटी ना लाकपा छेंगबो जो मखादि यौदिएबा यौरबा सिलाना छेंगबियु नोंमगी येंगबियु मतिक चाबा मी थंबियु छेंग खोइन सरकार दा हाइजे IOC की नीति नियम बु यानिंगदब फोंदोक्तुना अमदि मखोइना ई टेंडर तौगनी हाइबा थवोंगबु यानिंगदे हाइना ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ngasiदगी थाउ थाबा अमदि चिंगबा लेपखरे एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हिजम तिकेंद्र जितना फोंदोरकपदा IOC ना चन्ना कांगलोन कया सेमदोकपा मतम कयागी ममांगदगी अवाबा कया खांगदुना थाउ चिंगबा अमदि थाबगी थबक तौरिबा म्युई सिंगी करिमता येंगबिदना IOC ना टेंडर तौगनी हाइबासी यानिंगदे मणिपुर सरकार ना सुमित येंग चंगबियु हाइखी अनौबा मोइगी नोमसिगी मतुंगिना गाड़ी अनौबा पीबा ngambada प्रिफरेंस पीबा हाइबगुंबमा क्लोज यावरे मसिसु लौथोकबिरगा अखोई हजिक मणिपुरदा हजिक एक्जिस्टिंग लोइबा गाड़ी सिंगसी दा मसिदा प्रिफरेंस पीगदबनी हाइबा अदुगुमा क्लोज अमसु याहोनिंगी अदुमा मयाम सेमदोकबियो हाइबसे यादबदगी अखोई ngasiगी स्ट्राइक से चथरकपनी मरी लेनबा कनो सिंगसिना अखोईगी रिलीफ से कोकबिरगदी कोई वारिब मैम से खितंग कोकबिदना पॉइंट अमनी होंदोकबिदना कोकन तौरगदी कोई सोयदना मसिगी हंदोननबगी मतम अदु लाकनी अखो अदु भौदंगे कोई उंतंग गाइमिनसी हाइबसी थांवासु वाना सिउत्रिंग गाइमिनसी हाइना कोई लोसिते अमरोमदा थाउ चिंगबा मदि थाबगी थबक तौरिबा ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन न मखोगी थबक लेपखिबगी दमक मखोगी मथक्ता चप चाबा एक्शन लौखलगनी हाइना कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर कराम श्याम न फोंदोखरे एसोसिएशन न गाड़ीसु लैत्रिबा मखोइना टेंडर की प्रोसेस अमदा मखोगी ओइबा कोटा खाकलगा थमगदबनी हाइबा वाफम असि प्रजा सिंगी खंदबा म्युसिंगने डिमांड अमा तौबदा मरम साना तौरबदे सरकार असिना खनगने मरम सादबा डिमांड ददी सरकार असिना खनरोय एसोसिएशन असिगा सरकार का कयारा खन फमिनदुना खनबा लेखरबनी अतोपा एसोसिएशन सिंगना थाउ चिंगबगी थबकता अपनबा अमदी अथिंगबा पिरकलबदी आइन की ओइबा थबक
थबक चपचाना लौखटकनी मियामना सिजननब थाव मरांग कायना लेरी मणिपुर लेबा थावगी पंपसिंगना थावदी लेरगा स्टॉक नील हाइदुना मियामदा थाव पीदबा डिपार्टमेंट पंपसिंगदा चेक तौबदा अरानबा तौरमलबदी लाइसेंस कक्कनी हाइखी सुमाइना अति स्ट्राइक न सिंह खरा हेक तरुप कान प्रजाना यामना पैनिक बाइंग तौबगी थबक सिमदी तौबीगनु अति सरकार द सबसाबे स्टॉक ले होल अति एसोसिएशन मयाम अमना आउट ऑफ 3 की मनुंग दा अमा खक्तना अति तौबा पोनी अदु सनबसु यारोय अदुगा डिमांड दुसु मरम जादब डिमांड मरम जाबद कंप्रोमाइज तौगनी मरम जाबद अति तानगनी अदुगा मरम जादब थबक तौरगदी प्रजागी इंटरेस्ट मदुगी फंगम थोपुदो मोइना फंगजगदबनी थाव लेरगा थाव थिंगे सिबु अदुम खुदक चेक तौननबा खोननबा पुलिस अलर्ट लेननबा अदुगा मदुदा डिस्टर्बेंस पिरकपा मयाम दो थेंगननबगी सरकार ने फुल प्रिपरेशन तौरे ट्रांसपोर्टर सिंगना थाव चिंगबा लेपनबगी वारेप लौखिबदगी ऑयल पंप सिंगदा मियामना किउ लेपतुना थाव लौबा हौनरे लोकसभा की इलेक्शन नक्सलपग लोइनना राजनीति वाला सिंह की थबक थोरम सिंह कंखटनरकली मयंग इम्फाल पांगथोकपा बीजेपी की नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमदा कांग्रेस पार्टी बु मराल सीखी थोरम मदुदा वा ngangladu बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट खेत्रीमयुम बाबानंदना कांग्रेस पार्टी थबक लेतबना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तंगाउदुना लेरे कांग्रेस पार्टी ना हौजे मफम कयादा कोइना चतुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा मियाम बुल्लान उहनबगा लोइनना बुत थाजिनबगी थबक कन चथरी मखोइना चही 15 लेंगाक लंबदा मियाम की याइफनब थबक अमता पाइखत लमद्रगा बीजेपी ना लुचिंगबा सरकार असिना मियाम की पाइखतलिबा थबक थौरम कयाबु कलक पमोंगदा चई थांगले हंदकता नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट इम्फाल पांगथोक्तुना मपालम कंपनी 59 मणिपुर सेल थादबगी यानचे साइन तौनखी असिगुम्बा मियाम की याइफबा थबक कया मखोइना पाइखत पिरमलबदे मियाम न मखोइबु नुसीना सोना हौगनी हाइखी investor mayam sina manipur da tukki madi investor ni yesi MOU sei to na kudra 39 sei to na masi moi ni matam sai tamanga du moi ngam gi bra okay thapre de ngai ba saka sina masi ka idea si kai bi la ke ba anna yam lu ri bi mioi bi gi thap to gi man pung ni gi thor intention intent ni intention chung ni gi intention phat de gi eba gi phanyam ba ba to gi to chu eba ku phanyam da paisa pai bo isu aba sun to roi ngasi conference aduda BJP की मणिपुर स्टेट की हानगी प्रेसिडेंट कया MLA सिंह अमदी एक्टिव मेंबर कया सुसरुक याखी हानगी यूनियन मिनिस्टर टे साउबना भारत की प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायहलोय हाइबो वाफम हंजिन मणिपुर मियाम दा थाजब थमख्रबनी अदुबु कांग्रेस पार्टी ना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग दा इरांग सागतली मखोई मतमदा मणिपुर दा लेरंबा इंडस्ट्री अमदी कॉर्पोरेशन कया मुथलमखी मखोई ना मांगहलंबा मणिपुर बु अमुक हन्ना हिंगत हन्नबा बीजेपी सरकार न कन्न होनरी हाइखी मणिपुर प्रजा सु तौबिनो हाइदबा मोइरसु तौरगे सु हाइदबा खंगौदन लाथोरपा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट वही अहु खतन याबा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट नागा ताबा लमसे लिमिट लेतना कनेक्टिंग थ्रू स्पोर्ट्स हाइब थीम दा था सिगी तांग कुनमंगा अमसुंग कुनतरुक्ता खुमन लंपाक मेन स्टेडियम दा संगाई फेस्टिवल की सरुक अमो ओइना सानगदौरिबा नुपी की फ्रेंडली एग्जीबिशन फुटबॉल मैच दा सरुक यागदबा मंडले की ऑफिशियल मंगा यावना मियोय कुनमंगा न साबा टीम सिंग इम्फाल दा थुंगलखरे चिंगमैरोंग दा लेबा क्लासिक ग्रांडे दा मखोय बु हराव तयामना ओखरे मंडले की टीम असिदा हंदक मलेशिया दा पांगथोखिबा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स दा सरुक यारुबा सानरोय मंगासु यावरी एक इस मणिपुर की कन्वेनर RK शिव चंद्रना मंडले मदी मणिपुर का अफब मरी थमनना बखोनबदा साना खोनबना तोयना पांगथोप मथौ ताई मसिना एक इस पॉलिसी माई पाकनबगी लंबीदसु अचोब मतेंग ओइगनी मथंगी चही की जनवरी की तांग 19 अमसुंग 19 दसु मणिपुर की टीम अमा मंडले द चत्तुना फुटबॉल मैच अमसु सानरुगनी हाइखी यामने स्पोर्ट्स खत नतब सिगी नुसिनब मयाम से हाइदी अखोगी नुपी मचासिंग ला मणिपुर नुपी मचासिंग से सानरगा थोइथोना मन काबादु नतब फ्रेंडशिप at the same time how we grow our relationship and how we can bring about a lasting love, peace and coexistence, and how we promote its policy through the medium of sports is very important. मंडले की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल हेल्थ की प्रिंसिपल डायरेक्टर
yu mio mintaong na asigumba match ama Manipur na lokhatuna sinbi bagi damak thagat pa fongdok pagaloina na yumlon na balaybak ani gi mari fagathan bangam lagani masimak Mandalay na kuina khanjarak pa manglan ama mamphong na bani haiki P is not to my option about it. The last one, P and the second on shit on Shah out there when the money could have to be the pound Saturday. Mandalay ge Sanarui amasung officials sing aseyu More Trade Center da Loop East Policy Manipur ki convener RK Sivachandra Youth Affairs and Sports ke officials sing STPO More Lawrence More OC Chauba Commando OC Tarun Kumar na harau tayam na okay Manipur Sangai Festival yauna na ba Mandalay dagi Maitai nupi yauna miyoi tara tare na sabat tim amasung asi tamu dagi More Trade Center da thunglakre tim aduna More yaurakpada Mutwa Museum gi director Mutwa Bahadur Indo-Myanmar Association gi Manipur gi mihud Rohini Kumar amadi Premjit na lusing duna harau tayam na okay Mandalay gi tim asi Laikhidraba Sundar Gopal Sarma na lingkhatcharamba Mangere Tour and Travels Mandalay gi makhada lakhibani Sangai Festival ki sarukama oina Moirang da leiba takmu pat mayai da leiba Om Banurathel Garden da numit humni chumna chathagadaba digital mela ama Moirang Kendra gi MLA P Sarachandran haudokre Thoromadu da Moirang Municipal Council gi chairperson M Romi Bala Red Cross Society Manipur gi thaupuba sing yauna tongan ba mioi kyana saruk yakhi MLA Sarachandrana Om Banurathel Garden asi Moirang gi ahan digital village ama oire haina lauthoke Saukhat palamdam ama ohenna bohonabada digital promotion program asisu achoba maram amani haiki. A person in the village would be sitting there like an operator using all kinds of devices in a small room and then start operating everything banking service power say without physically present or the mapamadu labor missing the banking facilities financial transaction mayam say digital formats is in rakane ko tobiani Sangai Festival ga mari leinana Loktak Pat ki saruk ama oiriba takmuda Furup kaya gi tongan ba cultural program ama ngarang pangthokre Thoromadu da Consumers Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Syamsu saruk yakhi Sangai Festival gi sarukama oina ngasi dagi Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA na Manipur gi miyam da hot air balloon gi mahau tanghanba phanghankre Tiger Safari balloon ga khusam naduna Khuman Lampaki Archery Ground da hot air balloon ani paihankhe balloon singadu Hungary Taiwan amadi tongan ba leiba ki pilot singa miyam busoidana ba checksin thorang lokhatuna paihankhe Arjun Ghale Kauba Tiger Safari Balloon gi coordinator na karam leiba ke pilot sing saruk yaribagi haibagi matang da wafam khara phongdoraki These pilots, they have come from different countries. I think this is for the first time the people of Manipur is going to enjoy balloon safari in this Sangai festival, and we welcome you all of us to come and enjoy with us. Ukrul town gi Fungrai tangda koilas thabagi thabak sathariba se quality control tawdabadagi lamdam adongi praja singa penadre Manipur sarkar na Ukrul town da koilas thaduna lambi sembi gani haiba wafa media da lauthokraba matungda nauna lambi ase semjinduna koilas thabagi thabak satharakibani hairi hauzik sathariba koilas thabagi thabak ase quality control tawdabadagi mafam kaya da nung chaithorakpa yaure koilas thabagi thabak sathariba quality control tawdre haina miyam gi wakat lakpadagi tangkhul naga ato Longfangi chairman Dear Sanna Luching Bakangbu woman Mafamadu the Chatuna Hakting and Yangsen Cray, Koilas Tabaki Tabak Tauriba Singda, Dear Sanna Haikibada, Miyangi Apa Magimatung in a Koilas Tabaki Tabakasi, Amuk known as Satagadabani, Karigumba Makatana, Miyangi Apa Magimatung in a Tabak Taudrabadi, Koilas Tabaki Tabak Makatana, Satava Yaro Haiki. Bardia Infra Project Limited, no one just I'll talk to him. Okay, I don't know if she's the Hona. I want to hide it. I don't know if you know. Look, Marang half of the couple.
Ngarang gogda kaya hapra kun hapra tara hapra atu habo atu na ay lahi sino tum tao ngarang tu gogda tara hapla mabdi agasi di kun habo double habo di oi gida bani na tadi hayang na hanse tum di hek da kai rani atu na atu gi matungin na moi ga legai gi chairman competition ga dapat suminaro atu na da tiktok pro that's all Imphal Dimapur lambigi tapodagi modbung fawbagi manungda Manipur Sarkar ka suspension of operations sathariba khulai paibani haiba mioi kharana itat tatana lambi asida chatliba gari sing amadi passengers sing buki handuna paisa amadi atai pochai sing munbagi thabak sathare handaki chatliba tha asigi manungda fawba gari taretagi paisa amadi pochai kaya munkhre hairi masigi matang dangasi Manipur Press Club ta All Manipur Interstate Winger and Cruiser Drivers Welfare Union amadi All Manipur State Taxi Service Workers Association Sinduna Paugi Mifama Mapangthokre Union gi President Chongtham Sankarjit na haikibada lambi asida gari amadi miyambu kihanduna paisa yauna atai polam kaya munbagi thabak sathariba si sarkar ga shu taunariba KNF KRF amadi KRU gi mioi singni police na hairiba lup sing asigi mioi kharana sathariba thawong asi ningthi na khanglabasu thabak amata lokhatana leiri ngasidagi tharaga numit tara mangani gi manungda lambi asida cheliba passenger gari singbu ngak senana ba matik saba security pidrabadi lambi asida passenger service lepagi khongjang fawba changsilagani haiki aina hajani amana kogi hujujik paliba onerba semna sigi miyeng che amtu changbiu aduga kogi leiba lambi tafoktu Mubungche, Sida Pigi, Dena Sida Pigi, police person Tamiba Aduga, Namuro Hagana Pigi, Sinabdig SP, Kapopig SP, Sida Pigi, Onerva Siemna, Magi Ayaba Yorga, Ketang Pigi, Sally Bagarising the Kanutona Pigi, Yangbinaba, Hajari. Haukiba November gi tang kun gi numidang pung taruk makhai taba matamda Kanchipur da leba Catholic School da canteen hangba nan Manipuri Mulari Thakur chahi 53 apokpa Bidas Bari Thakur bu nomaina kaptuna halamba thodok ta chenaba mioi phare haina Imphal East ki SP Kabib Kena phongdokre mahaki office ta pangthokiba pawgi mifam amada Imphal East Police ki additional SP na luchingba tim amana kakwa Naurem lekai da leba Naurem Loken Elias RK chahi nifu apokpa N Baruni Mahak RPF PLA ga mari lainai haiba chingnabadagi mahak ki yumda thibongbagi thabak sathaki adubu mahak mayumda fangbang ngamkhide atopa pau amada Naurem Loken Kakching Bazar gi mafam amada leire haiba khangbadagi Kakching Bazar da mahak ku thibuhumbagi thabak sathabada phagatki mangolda wahang pahang chathabada mahak PLA gi sanasam Anil Elias Tomchau Elias Johnson chahi yankhai apokpagi Ming S Khomai Imphal East ki Thongju Part 2 Mahak ki Makhada Party ki fan khomba amadi nan Manipuri singda attack sathaba amadi security force ta bomb gi plan tawduna ambush tawnana ba khonabada chenaba myoi ni haiba khangba ngamkhi Naurem Loken na sanasam Anil ge order matung ina nan Manipuri Mulari Thakur nongmaina kaptuna hatki haiba masana yazakhi makhata na mangonda wahang pahang chathabada sanasam Anil amadi PLA gi active member Thongju Part 2 dagi phamdom ibomsa chahi nemfu apokpa laikhidraba PH gula phagatpa ngamkhi nan Manipuri Mulari Thakur hatpada sizinakhiba khulai 9mm pistol amadi kapa yaba maru nipan ga loinana sanasam Anil dagi phangba ngamkhi haikhi amaromda kongba laisrom laikai da thibuhumbagi thabak sathabada aina thingkraba UNLF ki active member amasu phagatpa ngamkhi hairi phagalaba miyoi adudi Kaisam Premjit Elias Nanau chahi nifu apokpa laikhidraba ke kulla Kongba Laisram Lekai Dagini, Maha UNLF ki family members Singi Sel Pithok Pisin Tawada Chenaba Mioi ni Hairi, Mangonda gi Lupa Lising Kunithoy amadi mobile phone amasu phagat pangamkhi Hairi. Today, Imphal East District Police in 2 different cases have arrested 4 underground cadres, sympathizers, and from their possession 1 weapon with 8 rounds of 9mm ammunition and totally 4 mobile phones and rupees 22,000 also recovered. United National Liberation Front UNLF ki Yankhai Humdoi Suba Mapo Kumon Numit November ki Tang Kunmari Lakpada UNLF ki Central Committee na Party amasung Lanmi Sanglup ki Mahut Sinduna Miyam da Yaifa Pauzil Pirakli Mapo Kumon Numit Asida Party asibu lingkhat piramba
लुचिंगबसिंग पार्टी कैडरसिंग निंगतम लानफमदा लेखिद्रबा अथौबसिंग इंडिया के म्यूट मिनैदा लेखिद्रबसिंग मफमदा सु इकाई खुमनबा उतली कैसुम संगदा लैरिबा लुचिंगबसिंग यावलोय अमदी इंडिया के फोर्स की म्यूट मिनैना सोइनाई हल्लबसिंग मफमदा सु याइफा पाउजल पीरी नुमित असिदा मणिपुर की निंगतंबा हंजिन्नबा इंडिया की मायुक्ता लांथेंगनरिबा कोरको मेंबर पार्टी सिंग वेशिया लमदमगी निंगतम लालहौ चथमिनरिबा यावलोप सिंगी मफमदा सु सेंट्रल कमिटी ना याइफा पाउजल पीरी फ्रंट असिगे सेंट्रल कमिटी ना थोकपा सेरोल अमना ngasi lamdam asigi yelhomi phurup singi tambang amdaba tungi laibak amasung mayuk nariba khudong thiba punamak asigi haurakpham warudi lising amaga chamapan nimphuma panda indiana manipur bu loksin kiba madudagi thorakiba manipur india anigi phurup ki muknaba asini mahusana maning makha tamna leijaram balaibak amabu mikha polhanduna yosin nabo honarakpa asidagi masagi maramdam amasung फुरुपु कंजन बतंगाई फदना निंगतम लालहौ थोरकपा असिदी मसाना ताबनी लमदम असिगी निंगतम लानमी असि मणिपुरी फुरुपचा सिंगिदी लांदारकलिबा लानमी सिंगदगी लमदम असिगी येलहौमी फुरुप सिंगबु कंजनबा अमसुंग इसा ngakthokjanaba tawdraba yadraba lanphamni UNLF अमसुंग निंगतम लालहौ तौमिनरिबा यावलोप सिंग असिदी सुबनतंग मरमदम अमसुंग मफुरुपु कन्ननब चोंथोक्तुना लांथेंगनरिबा रेजिस्टेंट फोर्स नि मसी इंटरनेशनल लॉ ना अयाबा पीरिबनि हाइरी इंडियाना लौसिनखिबदगी मणिपुर ngasi फाउबदा मायुक नरिबा ख्वाइदगी साथीबा अमसुंग मिपाइबा पोकनरिबा वाफम असी इंडिया अमसुंग मसीगा युमथंग नरिबा लेबाक सिंगदगी लेपा लेतना हाइजलकलिबा मिटोप सिंगना येलहौमी सिंगदगी मसिंग हेंगलकपा असिनी मसी मणिपुर गी तनतना वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया गी अतै येलहौमी पुनमकना मायुक नरिबा फुरुप अमा ओइना सीबा चंगबगी अरुबा फिबम अदुनी मिटोप सिंग असिना ngasi lamdam asigi senthok lambi sanmitlon khudingmak paisilakpada natana lenga ki phibam su paisilakpa haurakli sahi kungi matungdadi mitopna pulap laksin khiduna lamdam asida yelhaumi singi leifam leirakta ba haibudu soidana oirakpa yabagi akiba mayok naribani इंडियाना फुरुप की मुकनबा asi मखोगी अपाम बमतुंग इना वाखैब ngamnaba अहेन बमिसिंग lamdam asida leptan thajalakuna lamdam asigi yelhaumi sing yosindanaba aronba racial assimilation की थौसिल से पाइखलकपनी हाइरी हौखिबा चाही खरादगी मणिपुर की मियाम न यलहौमी कंजनबा चंगसिलकलेबा खोंजंग असि इंडिया गवर्नमेंट की थौसिलगा तायोनबनी मरम असना यलहौमी कन्नबगी खोंजंग असि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन न यादे लो न यादे हाइदुना यारिबा मखै नमसिंदुना थमनबा मरम अमा नत्रगा मरम अमा पीदुना होनखिबनी तुंगदसु होनखिगनी हाइरी वेशिया की मचिन मना ओइरिबा येलहौमी सिंगना तोंगान तोंगाना मनिंग तमनबा सोकनरिबा लाल असि माइ पाकनबगीदमक रीजनल यूनिटी की थेसिस अमा सागतमिनदुना वेशिया की येलहौमी सिंगी अपुनबा यूनाइटेड स्ट्रगल अमा हेना कन्ना चंगसिनबगी मथौ तारि हाइरी था सिगे तरा मंगा द चांडल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा सजुक तंपाकता मरीसुबा असम राइफल्स के खुद खिबा थौदोक्ता PLA अमदी MNPF के अपुनबा फोर्सता थबक तोरंबा सर्जन मेजर Nganminlun Kipgen Apokpa Yangkhopau Kipgen Bongpal Gamnong Kangpokpi District Island Block की मफमदा RPF अमसुंग MNPF न इकाई खुमनबा उतखरे MNPF के असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी थॉमस न्यूमाय अमसुंग RPF के असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिमना पुन्न थोरकपा चेरोलमना सर्जन मेजर मायनलुन लिसिंग अनिगा निपान की अप्रैल की तांग मंगादा पार्टीज द यावरकपगा लोइनना PLA की बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग द माइ पाक्तना वार ऑफिस ना लिसिंग अनिगा निपान की अक्टोबर की तांग कुन तरेता आर्मी नंबर लिसिंग अहुंगा सुपना मरिफुद्रा निथोई पीखी महागना PLA अमसुंग MNPF की अपुनबा फोर्स ता लेदुना इंडिया की लानमीगा थेंगनाबा लानफम कयादा सरुक याखिबा निंगतम लानमी अमनी महाग मणिपुर बु थमोई सेंगना नुक्सीजमा चिंगमी तमी खाइदबा अपुनबा मणिपुर की खंजबा लानमी अमा ओइबा लोइनना थक्सी खासी फजबा पुचल सेंगबा मरुप अमनी अथौबा सिना ममा लेबा की दमक थवाई कटखिबा असिबु इकाई खुमनबा उटपगी थौरम लुप अनिगी यूनिट डिपार्टमेंट स्टेशन खुदिमक्ता पांगथोखरे लेखिद्रबगी इमुंग मनुंग सागै नातै मरुप मपांग गी माइकैदगी MNPF RPF अमदी मसिगी लानमी संगलु PLA न सरुक यारी हाइरी मखा ताबा पाउ पिजद्रिङैदा अतेन्बा ब्रेक अमतंग लजरी हक्चांगी लेबर सोलकपदगी पुजु सिंगक्तबा हक्चांग चोथरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगारक्तबा सिंगिदमक अमत्ता नायरबा उपायदि जॉलिब सायरप अमसु जॉलिब कैप्सूल बु चंगने सिनबियो
India gi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi akupa marol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact view. Penasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Penasya Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support to biki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study material sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damakdadi Penasya sing na amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. Sky Hospital da world class intervention and cardiology gi khudong sab leijare operation togdana device na heart ke ahoba men ba coronary stenosis balloon na kamthoklaga stent hapa mihul chongbagi layeng RF ablation pacemaker ICD combo na chingba Sky da pangthoksari angang singidi device closer gi OT amasung hospital charge free oigani akupa marol gi damak reception ga tana Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Bottle da halaga yulib ising kudimak mineral water nate amadi mineral yaw nate mineral yaw haragadi nutrition fact ibra haibidu label yingbiu sodium potassium magnesium yaw ising chang nai na thakpasina chakhau kidney heart amadi brain memory pagalali haibasi medical science na phongdokrabani haiba mineral sing asi yes with added mineral asidati yawri amukana taramnuk chari makhataba pau Tha sigi tang tara treki numidang atheng bada Bisnupur district ki manung sanba ngai khong khunau mamang lekai amadi thamna pokpil lokonda phau khawraba matung paiduna thamba phaugai sakhangdaba singna mai thadok lamba thodok aduda awaba taraba lomi ani takhelambam achauba apokpa laikhidraba udoi amadi laishram samananda apokpa muhindro da Consumers Affairs Minister Karam Syamna minimum support price ki cheng kg yankhai gi bag tara Minister Masana sel puthoktuna ngasi Kusinakre Minister Karam Syamna phongdokhibada handak lomi singi phau lok laba matung mai thadok lambagi pau tabada mahak masamak nungai taba fawi taibang mioi ba si mi gi mang na batawdaba mi gi mateng pangba haibasidagi na thairaga tawrak pathabaga se laibak thibani lomi gi bunse haibasidi yamna wana phau bulok laga hingnana bahona bani handak satharakli ba thawong asi yamna laibak masa tadaba thawong ni haiba wafam phongdokhi adi tawriba thong sidi yamna wakal khandadaba adi leibak masa tadaba thawong amani haina aina khanjaba aduna madugi awabadu saruk yaboina napsagi sengdi akoi beneficiary natana piba yati aduna minimum support price ki leiriba seng bek kun khaktang adi aina leijaraga maina awaba taraba family ani gi imung singda angamba mateng khara adi Manipur Sarkar ki side gi aisa gi side gi pangaga moigi awaba si koknanaba mateng pangjabani Ani suba kuki Christian upate Manipur Synod Seminar kam Cultural Meet Kangpokpi District ki manung sanba ke Songtun Khulda Social Welfare Minister Nemsakib gen haudokre Minister na KCU Kangpokpi Gampi gi ani suba Cultural Meet ki Ningsing Yumbi ama maikhum hangdokhi thorom aduda ADC Sadar Hills ki President Lamkholen Kibgen amasung Jamboy Kibgen su saruk yakhi Tha astegi kun taret fawba pangthokadoriba thorom asida nat ki oiba masana amadi jagoi isai kya su pangthokadori Minister Nemsa Kibgen posa khudimaktagi nungsiba haibasina khwaidagi athoibani oithokloi-daba thabak fawba mioibagi nungsibana oithokhanbaga loinana khunai asegi punsinnabagi matik mayaini mahakna makha tana mamangi lengaka manadaba mongda hojik paliba lengak asina state asegi mipung khudimakta sakhat thorangi scheme khudimak yahongani haiki United Educated Multi-Purpose Self-Employed Voluntary Organization gi branch office ama Lamlai Bazar da icham gi hana gi President Rajendra na hangdokre thoramadu da MSU gi President Manjit Sarangthem Jila Parishad member Ravi Chandra Chingarel da laiba Nimfu Manga Suba Assam Rifles ki Major M Gagarinna maruweba miyoi sing oina saruk yakhi Manipur da laminari ba chingtam punduna sakhat thorangi thabak paikhat minana ba matam oire haiki mai tawduna Dimapur railway da leiba maitei railway da tangkhul leirani simaina lerpai hai aduna matam khar leingai da khitang khanbira kanda masana masabu thok pijanaba leiriba
ngor ga lei ba labuk sing kamai tong ising yong da gi haiba horticulture gi kamai tong na yong da gi haiba seri gi port kamai ka dong yong da gi haiba koi gi lei ba resource me am se mase amuk lang masan ma sab thak phel laga chahi se August ki tang amada sanapati da nupi macha ma ijat manghan biraba matung da furaga hundok lambada chenabani haiba KS kasenba chahi pung Humpudrani thoigi manung da faduna cherak pidrabadi November gi tang 19 ki ayuk pung 3 tagi nungthil pung 3 fawba National Highway 2 Imphal Dimapur lambida total shutdown gi khongjang changsilagani haina all Lainaipui Women Union amadi all Naga Students Union Manipur Nagaland gi mute singna ngasi Manipur Press Club ta pangthopa pawmi singa unabada phangdokre AM to 6 PM in the evening akhoi si total shutdown si tawrani aduna government na su akhoi bu athingba pignu police na so athingbo piguno akhoi tu sisu sirege angang asibu justice pidri phobe akhoi di fight tawgni habisi government da su prajamiyam da su haininge Sangai Pro Mamang Lekai da nauna hangba Excite Care Koba Battery yon famam di servicing tawfam showroom amang asi Mohan Motor Works ki proprietor Maibam Dina Mohan na hauna bimatung ina hangdokre Excite Care ki proprietor Pukrambam Babu na phongdorokpada Manipur da pollution ka he na thokpana aying asagi khal kai tharakpadagi khara da sukokpa ngamna na ba showroom asi hangdokpani showroom asi na battery servicing tawwi khudong saba supigani hairi Taramathoy suba Assam Rifles samadi More Police na More gi Sunrise Ground manakta thibu humgi thabak chathabada AK Rifle amaga konana miyoi ani fare hairi makhoi singa dudi Liang Swan Muang Myanmar gi Chin State tagini atopa amana Jamheng Muang kawi Churachandpur dagin hairi Sarkar asina quality maintain tawnaba yengsin biu haina complain tawruba miyoi Police laktuna fahal le hairi thodok asi lamsang kendra gi manung sanba lambal makha lekai damaya da MLA na local area development fund gi makha da saba horiba crematorium asi BLYC amadi lekai miyam na sariba mung asi pende khara ningthi jana aphaba check season aduna sabiu hairubi damak BLYC gi general secretary nanaw koba miyoi ama lamsang police ne fazilure hairi thodok adugi matang da nanaw na pendaba wafung kya thamlakli Seksi quality laite seksi tang sense to you harbudagi mona next day I didn't want to mista ije mukhaina police tharaga ibu arrest ore phale ado akoi saba jidi ta seng haraga di thingba kopa amatta lejade aduga sanana sabirabani na section na fazana quality leina sabiyu haibasi mizu ai te gi thongda hajari Technopal Kendra gi manungda PMGSYM di special plan assistant gi makhada semba hauram laga loishindana leiriba amadi semba loishindana loire haina sel lokthokraba thabak sing tha asigi kuntra dagi semba hauduna loishindana bohona drabadi December gi tang amadagi hauna numit 8 ni Imphal More lambi thinglagani haina maring furup ki civil organizations singna phongdokre ngasi tushami khulda pangthopa paugi mifam amada maring Uparuk Assembly ki President L Modul Charangana mamangi government matamdagi loishin bidana thamlam labasu anauba BJP ge lengak asida thajaba thamduna athuba matamda loishin birakani khale miyamna thamliba thajaba se thabak oina pangthorak trabadi hena kanwa khongjang chaksingani tribal affairs ki makhala sariba nupi gi hostel asisu athuba matamda saba loishin biu haike ekhoi gi 42 gi oina di ekhoi da makti thabak se khudi mo se loina ben tawbi khre masi pen da mayam si khalaga ekhoi na December tang amadagi ekoi Imphal More highway route se highway se ekoi hapta ma koi bantawni kariguma government amasi athuba matamda yaksin bi da tarabdi ekoi sangai festival si yangla koi tawjadabni adu boy koi sangai festival hek loiraga ngasi ekoi hapta ma bantawni se koi decision lawre Kumbi Kendra gi manung chanba sagang sugunu road haina su khangnaba sagang dagi napet thongkhong phawbagi lambi PMGSY gi makhada tara suba phase ki work order lokhraga ngasi phawba chahi manga helaba phawba semdana leire hairi khunja amana phongdorokpada lambi si sembi dabana miyam da chawna khudongsta daba mayok nare nongju thagi matamda lekhom thokpana mahiroi sing school college na daba yaure lambi si bu pai riba contractor na thuba matamda sembi drabadi akan ba khongjang changsilagani hairi work order lobi khraga haribe agency asina chahi manga muka se thabuk se subida dana praja mayam khalam da leriba village asida leriba praja mayam se asukki matik wana nongju thada lambi lekhom thoktuna satra satri kaya school ka ba yadaduna awaba kaya mayok naduna sahi manga se lakli
Hauzik Oriba Lambi Sigi Pibam Bisnupur District Upadaksha Wangu Bora Yangbi Jila Parisat Member Amadi Pradhan Yauna Yengsin Kre Atuba Matamda Tabak Shuba Hawana Ba Panchayat Ki Maikai Digi Angam Bathakta Honaragani Haina Jila Parisat Member Moirang Tem Rosen Fongdokli Order Pangbiri Batikada Singdu Atu Matamda Tabak Sudragadi Akoi Mari Lainaba Department Sing Authorities Sing the Hajaraga Koi Blacklist Poktar Ne Haiba Wapam Sini Maya Mamang the Hajari Monsang Furup ki yel hongai dagi chanaramba chahi amagi low lok pollution bagi sakhang bagi kumhai wang inche thoram Chandel district ki manung sanna leiba Monsang pantha khulda pangthokre ngasi ki thoram aduda ADC Chandel member sing HH Manglem Monsang W Nula Monsang tribe union ki caretaker president NG Beni Thansu saruk yakhi Ngase yupung mapan rom taba matamda more police amasung taramathoi suba Assam Rifles ki apun bakangbu amana more supermarket manak tagi khulai lalon ba mioi ani fare makhoi dagi AK Rifles ama magazine ama fangle fagalaba sing adudi Linson 1 mong ngaite chahi kunithoi Myanmar gi chingkha dagini atopa maduna Samkhen mong ngaite Churachandpur gi Bolmon dagini Numit nini sathagadaba Manipur Sangai Festival Folk Festival Hari Khagok Makhong Development Committee na Tourism Department ki meeting makhada ngasidagi Hari Khagok Makhong Thangapat Mapal da hawdokre Thoramadu da Yaskul Kendrugi MLA TA Satyabrata Maidingu Leisemba Sana Jawba Maharashtra of Manipur Mayang Imphal Kendrugi MLA ke Robindro BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration ke Sarat Kumar amadi BJP OBC Morcha gi Secretary N Bizen Sarup Yakhi Manipur State Civil Services Talaiba Officer Mari ISP Kre Makoya Judi Nita Arambam W Malem Nganba Chenglei Somorjit Salam Dr. Rangita Bali Waikomni Hauzik Sanabagi Pau Lobirasi Sanabagi Pau Pijari Sangai Festival Lisingani Tara Taret Kamari Lena Ngasi Tamu Youth Network Myanmar Amasung Technopol District Police Anina Eastern Sunrise Public Ground da Friendly Match Football Exhibition ama sanakre hairi match asi Technopol District Police na goal ama sino da mai pake ngasi gi thoramadu da WHK Luwang Custom Preventive Force More Technopol Police ki SPS Ibomsa Adishi More Gozendro STO More gi DSP TH Krishna Tombi na maruoiba music oina saruk yakhi Zaliarung Football Association Stendun Thangwi Bangi Thau Sports Complex Sathari Batara Mathoi Suba Zadonang Memorial Football Tournament Lisingani Tara Tarit ki ngasi ayuk sanaki ba match singda nam singna Dimdai Zangbu goal ani amada Maichiba Pikre Nungtil Pangthokiba match singdana Sairem amadi Jingkholong goal amata sanadana draw chatki loinana Namkaulong na Langthabal Khopumbu goal ama sinoda Maichiba Piki December ki tang tara nithoi ki tara taruk phauba Andhra Pradesh ki Acharya Nagarjuna University da pangthokadoriba All India Inter University Aquatic Men's and Women's da Manipur University ki mohut sinduna Letzakai Lenthang na meter chamagi lamzel e bonisan na meter chamri amadi TIS Vidyanandana meter listing amaga chamnga da saruk yaragani hairi makhataba sanabagi pau boyai ning thamjagam dagi phangbigani Manipur Sangai Festival yang berlagliba visitor singi anoba mathela ma hoina sehi sidigi Kumalampak Sports Complex ki rowing canal da Department of Youth Affairs and Sports na sinduna nga phabagi angling competition ama pangthokre thorama sida Youth Affairs and Sports ki commissioner Is Dilip director and Pravin Namadi Department asigi mioi kya su saruk yakhi competition asida mioi sani kuntrarom na saruk yakhi baga loinana angler amamamdagi lupa chatet nomagi phi loduna competition asi pangthokhi thorama siga mari lenana Youth Affairs and Sports ki Commissioner Is Dilip na anoba mathela ma waina hanba waina pangtholeba competition asi mai paklabadi makhata na tha sigi tang kun amadi kunipan dasu soidana pangthokna ba honagani haiki sigi mahawsna ayu de hogade ga ta haibe shooting me hoya matamna sida response la ga mayana le ko piratna asigi
Kumal Lampa की एग्रीम कंपटीशन से कोई सक्सेसफुल हो रहे हैं ना लोग जो जा रहे हैं खाली सभी का मैं आप रिस्पांस तो भी रखवा है जो इसमें आप उनका आगे बढ़ने दिन ये मसले ये नहीं संधि मसले या उन्हीं मारा कसिदा और अमेरिका में के थोड़ा तो वह ऑफिशियल सिंचु आसिरे इतने लेवा मैं आऊँ सी और एक नकाबी हो रही आज नगासी इसना आहा उपावा तमिलनाडु और लेकिन नवे खानी इस प्रोसेस से हेना मुगाइबा कंपटीशन करबा और वो सुनो है ना बयानदा अब ये नहीं कंफ्यूजन थोड़ा रूल रेगुलेशन दा मसले दा तमिलनाडु है भी स्पिरिट दा इन तपना रोना रिजल्ट तो याना वा आई फिल्म तक पंजरगा स्वागत मैं आपको मुख्य भारत से लिखते ngasi pangthokiba competition asida khongman zone 4 tagi seram jeki maiteina kamal cup kg mariga gram humputara tare taba phaduna ahanba mana lupa lising tara lokre nomaibung nambam chutek bazar dagi wangkhairakpam ranjina grass cup kg mariga gram sahum tara taba ama phaduna anisuba mana lupa lising tare lokhi sagol bal salam lekai dagi moirang them samona mirgal kg ahunga gram sanipal taba phaduna ahum suba mana lupa lising manga lokhi consolation prize oina pa Michael na ngasi gram cham gumpu taba phaduna lupa lising anigi mana lokre amaromda Manipur Sangai Festival ga mari lenana youth affairs and sports na sinduna Khuman Lampak sports complex ta pangtholiba indigenous games amadi adventure sports ki masana sing ngasi nungtin paumi singna gari pusilaga paulo bosangbada youth affairs and sports ki director yauna security personnel singna athing ba pibadagi paumi sing paulo dana halakre festival manungda akanba section thorang kaya local labasu paumi singadi apanba ayer akai pidana paulo boda athingba pidana ba sili langni bising na sinbirabadi hena masak thokba festival ama oigani athingba asi makata na lairabadi paumi singna complex asigi masana singi pau miyamda phangalakta basu yai Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Tha Sigi Tang Kunithoi deki India gi polo team ani yauna punna polo team taruna group ani thokna khaidukuna Imphal gi mapal kangjibung da chathariba taramathoi suba Manipur Polo International gi ngasi sanakhiba exhibition match ta USA polo team na India polo team ebu panjil ahum ani da maikiba pikre match asida mai pakhiba USA polo team gi panjil singadu Brennan Wells na ani super sakra gi ahum suba minute amadi ahum super sakra gi manga suba minute panjil ani sanki atoba panjal aduna Nike Johnson na ani super sakra gi mari suba minute sankhibani match asida maiti khiba India polo team A gi panjil ani edu Major Narendra na ahanba sakra gi ahanba minute sankhibani Sathariba polo tournament asigi haying exhibition match oina England polo team amadi Morocco polo team ga sanagani It's picked up by Rajiv from Morocco, turns the ball nicely, taking it inside, and across to the right of the pitch. Rajiv from Morocco with a lovely strike up the field, but it looks as if it might be intercepted by Juan Pablo from Argentina. Kang Federation of India gi meng makhada Manipur Kang Association namadi Manipur Sarkar gi Department of Art and Culture Department of Youth Affairs and Sports na sinduna Khuman Lampak Sports Complex ki Manipur Kang changda Kangkhut tare na group ani thokna khaidutuna tha segi tang kun mathoi diki Manipur Sangai Festival ga mari lena na sathariba ahum suba International Invitation Kang Tournament ki ngasi sanakhiba match ta India team Manipur Kangkhut na India team hojai Kangkhut pu panjil taranipan manga da maikiba pikre singjami kangchangda sanakhiba match ta na Bangladesh Kangkhut na India team Haila Kanti Kangkhutpu Panjil Tarani Thoi Marida Maiti Pikhi Amromda Kangkhut Mangana Saruk Yaduna Ya School Kangchangda Ahum Suba International Invitation Women Kang Tournament Hokre Ngasi Ahubunumi ki sanakhipa match ta India team Manipur Kangkhutna Bangladesh Kangkhutpu Panjil Taret Amada Maiti Pikhi School Games Federation of India na sinduna tha sigi tang kuntaruk tigi kuntra phawba Odisha gi Angulda sahi 33 makhagi nupi masagi football masana gi humhum doi suba National School Games saruk yarunaba State School Girls Football Team gi sanaroi amadi official ani ngasi Khuman Lampak Sports Complex tagi Imphal thadokre Imphal West District tagi TI Sanatombi amadi district asidagi A Omitana team asigi manager amadi coach oigani Thagachari boyai ning thozam hauji ngasi nong magi oiba aing asagi pau amuk lobirasi ngasi gi oikhi bai ngasi gi pauda ICAR lampel patagi prikpa paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakhiba Celsius degree 38 ani khwaidigi ingba Celsius degree 3.3 Nuksit yawa ising manin kisang ayuk da sada mariputara ni toy nuktil da sada yang kimapal oiki
ngasi nong sukide losilakpada maru eba pau amuka na pizari ima kaithel gi basement mathangi thadagi gari parking thammaga loinana kaithel ani over bridge na samjin halagani haina mawad minister J Syam Kumar na phongdokre IOC na e-gender tawbagi pathap semdu haiba demand da transporter sing na thau sing balep kre minister Karam Syam na transporter sing gi demand maram ta de hai kre Congress Party thabak leitabana framework agreement tangauduna leire haina BJP gi president Babanandana Mara sikre amadi Manipur ga exhibition football match sanagadaba mandale football team Imphal da thunglakre ISTB na pizza pau matang asle loizare mideng tabire basingbu amuka na khunjari